Yeah, sure. Shithi bengene khulu ukuthi ngise ODI prison eMabopane ePitori. Angena kanjani la ikhulu ukuthi ngena ngoba ilo indaba zenombolo yabo. Indaba zenombolo bekumele ngikhuphuke kule stage engikusona. Shuthi ngenzani ngikwaza isiboshwa lapha. Ayila ngikhumbula vele I think ngifunda inovel yama page ayi-500 something ngayifunda within 2 days ngendlela ebengibhoreke ngayo. Amajele engihambile kodwa ilanga la ngeke ngilikhohlwe bese ngise eLokomo prison laseLokomo. Shit lapha bekuliwa liwe ekseni liwe ntambama ekseni ama 26 late ma 28 kwazwana kuyinto nje maybe I last maybe 10 days. Yeah, 10 days in a row. Kwazwana ekseni kwazwana emini kanjalo 10 days up until benzani bekwaza iphoyisa ucaptain wesection ila yonke into phela khona. So yeah, kwamanye amajele bekuliwa kodwa not njengaseLokopo. eLokopo bekushuka kakhulu. Ziningi izinto ezenzekile lapha na kwazwana umuntu afe so bephuma ejele aphume eseyisidumbu yabo ngenxa yayo futhi lo inombolo kuze kukwazeka iphoyisa kanje. It's because into yakhona ibisiwa kuphi enombolweni. Should la bebekwaza iphoyisa ne ila bebelikwazi ekseni kwazwa i26 ekseni iphaka bonke abantu bagijima kuchitheka imidoko phansi mampharisha agcwala phansi wonke umuntu agijima and then basivalele emaseleni. Bebesivalele emaseleni ila kuza khona ilo EST i-tactical esebenza ejele i-assista ama-prison warder if ne-situation out of control. Shithi ngena EST isivalele emaseleni. Besivalele emaseleni sesha ijele lo yabo. So sa-affecteka kanjalo ejele lonke ngoba bebesesha laba abantu bathatha yonke yabo. Bakuthola unefoni bakushaya, bakuthola ne-sim card i-1 bakushaya bakutshela ukuthi khipha ifoni yakho. So abona nje kwakhala isibhaki EST yashaya ayidlali nawo EST. And EST ayifani nama-prison warder. EST noma ithola ukudla kwilokha yakho ushukela noma yini ithatha ichithe phansi kwaba nalo mqondo ukuthi konto ifihlile lapha kuyishukela. So lapha saluza izinto eziningi, siluza amafoni, siluza imali zethu, kudla kwethu kuchithiwe, oshukela, amakhofi, yonke into igcwele phansi. Shithi bekanjena bengeni EST vele ngoba sinye isikhathi ukuthola ukuthi iselo hlala kulona alinayo indawo yokufihla. So EST beseningene ananansi bengene igcwala indawo. So ibusiness yami ibe affected at the time but not imali ngoba bebengena bese ngibabona yabo and then imali bayifihla ngenza sure ukuthi safe ukuthi baseshe bathathe lo abakuthathayo and then ukwazi ngakusasa ukuqhubeka ngirani business. Yeah, sure. Shithi bengene khulu ukuthi ngise ODI prison eMabopane ePitori. Angena kanjani la ikhulu ukuthi ngena ngoba ilo indaba zenombolo yabo. Indaba zenombolo bekumele ngikhuphuke kule stage engikusona. Shuthi ngenzani ngikwaza isiboshwa lapha
shithi bokwazi isiboshwa obviously ngelo ngelanguage yasejele sithi umaphuzu uzokudilikela. Dilikela it means amaphoyisa azokushaya. Bangishaye bengiqeda ukugwaza lo muntu shithi bangise emakhulukuthu ila ngifike ngihlala khona, and then ekhulukuthu nomthetho bulapha ukuthi bungene ngecala lavalelwa 23 hours, only 1 hour kuphela exercise abakuvulela uphume ulule inyawo yabo. Shithi ngihleze ngivalelwe kanjalo nje, I think boma 1 month ngivalelwe kanjalo. Bengekho mnandi yazi useseleni 23 hours uzophuma kayi-1, and isel okulona akuna TV, i-radio ayikho. Into ebenginokuyithola bekwama novel yabo, and then ila ngikhumbula vele I think ngifunda i-novel yama page ayi-500 something, ngayifunda within 2 days ngendlela ebengibhoreke ngayo yabona. And then kodwa-ke at the same time ukuba kwami ekhulukuthu ngabuye ngisho ukuthi in a way it was a blessing in disguise, ngoba ila ngithathe khona i-decision yokuthi no, bengiphuma ejele ngifuna ukukhipha incwadi about my life, then ngifuna ukuqhubeka no-music yabo. So ngasho ukuthi kwaba i-blessing in a disguise nyana, ngoba I think if angizange ngingene ekhulukuthu ngaba nginalo ama-ideas enginawo today ukuthi impilo yami ngizoyishintsha kanjani, izinto ezipositive ngizozenza kanjani, and abantu ngizoba-motivate kanjani ukuthi baphile impilo e-right, benze izinto ezi-right, ezi-straight, not ezi-wrong. So ikhulukuthu belingekho easy, lingekho mnandi, kodwa la ngifaka umqondo. No, shithi bose uphume ekhulukuthu uyaphuma and then ubuyela esectionini kwi-communal cell, hlale nezinye iboshwa. Shithi impilo iyaqhubeka even though ezinye iboshwa isuke sezikuhlonipha ngoba basuke sebezwile into yenzile, umsebenzi wakho owenzile, and then inhlonipho uyithola kanjalo, ayikho enye indlela yabo. Uyithola kanjalo ngoba itshele lonke uzokwazi ukuthi wena ngelanga elukuthi ukwazi ubani, wenza ukuthi washawa waye emakhulukuthu noma ikuphi la uyakhona emagroundini. If nihlangana emagroundini maybe ibhola i-weekend, wonke umuntu uzoza kuwena azokusalutha ngomsebenzi wakhe emihle wenzile. Yabona ilona inombolo isebenza ngenye indlela yabo. Ungasuka ejele lasePitori ejele le eCape Town, uyothi ufika eCape Town already iboshwa ayamaphoyisa, iboshwa seziyazi ngawo ukuthi ubani uyini enombolweni, ukwesiphi stage ngenombolo, uphuma kweliphi ijele, sekuyaziwa ukuthi ubani. So akwenzeki ukuthi usuke ejele lasePitoli ejele laseCape Town ufike lapha qamba manga uzibize ngomuntu ongayena, bazokubamba and bebekubamba bazokupunish yabo. Ingakho khona lento ekuthiwa ilo plus 26 khona lento ekuthiwa impepho zensizwa ziyasabela. Lokho kusho ukuthini? Bekuthiwa impepho zensizwa ziyasabela, kusho ukuthi la uphuma khona already sesiyazi ukuthi ubani wenze, njengoba uza la siyakwazi ukuthi ubani and ukweliphi izinga ngokwenombolo. Yonke into yenze le ePitori siyayazi, so angeke batshela amanga yazenzeka kanjani. Yabona bekulokhu kunama movement ejele, ama-transfer. Sithi maybe ngenze example, ngisejele la laseGoli, ngejele laseVenda,
ngasuka la ejele laseGoli ngejele lasevenda. Engifika lapha nevenda abantu bayangazi ngabatshela ngibuye eGoli, and then maybe wena after 2 weeks ufike nawe lapha. Bofika lapha mina ngiyakwazi besejele liwani. Sekwemina ngibatshela ukuthi hayi lokhu umuntu okanje lejele laseGoli benza 1 2 3 umuntu right noma umuntu omubi. So there's no way ukuthi wena ungafike ejele lale event ukhuluma manga. And these days sekusimple ngoba sekunamafoni. So ngiyafonwa these days. Ngiyafona kuthiwa ubani uyeza ngalapho nizombona mude noma mfishane ugqoke kanjani umuntu so. So seku easy futhi these days. Kufana noma kuthiwa sifuna maybe ukutracer umfethu enombolweni asamazi silahlekela asazi ukuthi kweliphi ijele la eSouth Africa. Siyakhona ukufona maybe ijele laseBloemfontein okuphi eWestville eThekwini sibuze ngalowo muntu up until simthola ukuthi kweliphi ijele. Noma basitshela noma umuntu onjalo sewaphuma ejele noma washonela ejele. Yabo.